Jeli, što dijete udario? Jeli? Ma nije, to ti ti prepo više, taj će te na umu, idi tamo sredi ga, bo. Ma je, šta plače, bo, ti iš tamo sredi ga. Je li tako? Ne može ga ti sredi, ne može ga ti sredi. Ja mislim da ti ruku ovdje pričepio na vrata. Kako si ti vrisnuo, ništa to nije, ajde. Kakva, jel te počupo ili te udario? Eno Andrija pita šta. Vidiš, ja konto bola da ti vidi. Od Patrik ušao, ja konto ti ovdje ostavio ruku i on zatvorio vrata. Sredi ga sad. No, udario ga lovro po kosti. Udario me lovro po kosti. Ja konto kako je vrisno, konto prstim ostavio na vrata. Ne znaju se igrat sekunde. Kako je vrisno, ja konto ovdje mu ruka. Ajde, šupljak. Ma, ajde, ništa. Staj! Ne znam, ćemo kaži.